He wawata kua roa nei e wawata hiana. Ara, kia whakatū a Ngāti Hine Aute, hapū o Ngāti Rangitāne, i tētahi marae mō rātou, whai muri ho i te kotahi rautau e marae kore ana. I ko haina te whenua nei ki te hapū e te kaunihera ārohe. Kei te hiahia rātou o te hapū ki te whakatū kōhanga reo ki tēnei marae hō o rātou. Anei rā, Regan Paranihi. I riro whenua atu, ko te wawata ia ka hoki whenua mai. E tangi ana te ngākau, ko tangi a karu, te tangi tonu te wairua, e hikaka ana i te whakatau a te kaunihera. E mātiro ana te titiro o te hapū, kia hanga he marae he kōhanga reo anō hoki ki tēnei whenua. Ko tahi rautau mātou kua motu, i te tā ngai hono ki tētahi marae o mātou ake. Nō reira, kua roa tēnei haere, tēnei hikoi. E tanu mea te marae o Ngāti Hine Aute i te tau ko tahi mano e iwarau rua tikau mā rima. Kua tata hipa te rautau, kua ki te pea he tūranga waiwai hou mo tēnei hapū. Ko ngaro te whare, ko ngaro ki ngā whakairo, ngā tāniko, ngā kōwhaiwhai, ngā tukutuku, me e rā momo mātauranga. Nā reira, e koa nei te ngākau, ko riro i tēnei wāhi kia whakatū he marae anō mā mātou. Kua toru tau tēnei take e wā nangahia e ngā kaunihera, kua whairama kākāriki te kaupapa nei. We've got a fantastic partnership with Rangitāne, and this is just an extension of it really. I think this is treaty in action. People working together. Hei tā te koro matua o te papa i o ia, he hua nui tēnei hanganga hou ma te hapori. It's a resilient community, one of the first to really rally around each other, and this marae I think could only strengthen that. E mānawatia ana e Chris Whaiapu, ka hoki wawe te whenua ki ngā tau marutanga o te iwi. E hara tātou i te iwi neke neke. Kei konei mātou, i konei mātou, i mua i o rātou nei tainga mai, kei konei mātou a muri. E wānanga ana te maria i te take, ka mutu e wawata tia ka whaihua te hanganga nei hei te tau 2025. Kia whakamana te huritau ko tahirau. Regan Paranihi, Te Karere.